Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Diospak shunqu munashkashina familia. Dios mi familiataka kallarichirka. Imashina kachun tukuyta allichishpaka. Paypak allikunawan kushikushpa kawsachunmi munarka. Chashna kaqpipish huchamanta chinallatak chay kallaripi allichishkatapish Dios mandashkakunatapish mana kasushkamantami tukuylaya mana allikunata familiaman apamushka. Chaymantami tawka phiñanakuykuna llakiksha kawsay nanaypish shamushka. Shinapish Dioskushka kallari yuykunaka kutin allichi tukunkunami chinallatak tukuy familiamanmi mushuk oportunidadkunata kuytukun. Efesios 5:1-2 pimi familia alli kawsachunkushka sapi yuykunata tarinchik. Kallarinmi krinawan shinallatak Cristuta chaskinawan kaymi Diospa huyashka wawakunata ruran. Chashnallatak ñukanchik katichunmi kayan shinallatak Diospa huyaypi kawsachun. Cristo huyashpa ñukanchikmanta cruzpi wañushka huyillawantak kutin kay sapi yuyi hawapimi shuk apanakuyta shayachinkuna huyaywan ishkindik kazunakushpa maypimi tiyan shuk huyaypish shunqumanta shukmanta kay shukmanta sustaripish kutin ima mishanakuypi imapish tukuchun ninapi ni poderta kichunakuypi mana urmanchu. Efesios 5:22 manta 6:4 kamami chusku apanakuypaq Dios kallaripi allichishkata rikuchishkatapish tarinchik. Kaytami kazunakanchik chinallatak katirashpa paktachina. Kaymi kallarishpa rikuchin shuk familiaka allitaq sumaqta bendiciashka kushikshapish kawsay tukushkata. Kusapak ruraymi umashinaka paypak warmita alli pushanapish cuidanapish. Efesios 5:23 shinallatak kaymanta sacrificiowan kurina. Efesios 5:25 Casada warmipak ruraymi paypak kusata alli nishpa kazuna shinallatak ayudana. Efesios 5:22-33 Yaya mamakunapak ruraymi wawakuna ministishkata kuna shinallatak mana phiñachishpa yachachina. Efesios 6:4 Wawakunapak ruraymi paykunapak yaya mamakunata kazunapish alli ninapish. Efesios 6:1-2 Shuk familia sumaqta kawsaypika imamanta ruraypish chay apanakuypi imashina kanapish kuyaymanta tukuyta ruranami. Apu Jesusmanta chinallatak Apu Jesuspak shina ishkindik alli ninakuna paykunapak yuykunata imata mana manchashpa rikuchina shinallatak shuk allipish kashkatakpish parlanakuymi tiyan. Diospak shimipi familiapak mañashka kay kallari yuykunami tukuykunapak sinchita mañashka kutin ñukanchiklla tukuyta kayta paktachinataka mana pudinchikchu. Chashna kaqpipish Diospak ayuda tamashkashpaka familiataka paypak shimiwan huyaywanpish shayachi tukunchikmi. Chashna kaqpipish shuk mana alli kaq familiapika familiapak ruraykunapika musparinami tiyan. Nishun kusaka paypak warmita mana cuidanchu. Casada warmika paypak kusata mana ayudanchu. Yaya mamakunaka espiritualpi paykunapak wawakunaman imata mana yachachinkunachu. Kutin wawakunami yaya mamakunataka mantankuna. Tiyanmi rimashpa aychapi yuykunapi chayarinakuypipish llakichina. Kutin shukkunapika llakirinakuymanta harkarinkapaqka familiapi tiyashka llakikunatami kungarinata yuyankuna. Mañashun Apu Jesus intindichun sakiway shunqupi Cristo ishakpika wasikunaka urmana kashkata. Ñuka wasi ukupika huyayka amatak ishashka kachun. Mañanimi Apu Jesus punllanta yuyachiway ashtawan hatun ruraypaq ñuka ari nishkata sirvinapaq huyanapaq alli nishpa kazunapaq shinallatak Jesucristomanta payllawan katirankapaq chashnataq kachun. Misión Chasqui uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachankapaqqa correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.